Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Cuerpo mantandari. Kunanpaq Dios rimashka shimita rizashun. Rikichik, kankunaka Cristopaq cuerpo mi kangichik. Tukuykunami chay cuerpo paq chikan partikuna kangichik. 1 Corintios 12:27. Ñukanchikka shuk cuerpo llapimi imalla tiyaqkunataqa achkata charinchik. Chashna kashpapish mana tukuy chaykuna shuklla ruranata charinchu. Ñukanchikpish Cristowan shuklla tukushkamantaqa achkakuna kashpapish shuk cuerpollami kanchik. Chaymantami kay shuk chay porallataq kanchik. Romanos 12:4-5. Payllataqmi mayqankunataqa willagrichun ningashka. Shuktaqkunataqa Dios imanishkata willaqkuna kachun. Shuktaqkunataqa alli willayta willaqkuna kachun. Chay shukkunataqa michiqkunapish yachachikkunapish kachunmi churashka. Diospaqlla kaqkunaman paypaq ruranata yachachishpa Cristopaq cuerpota ashtawan wiñachichunmi chay ruraytukunata kurka. Chashna mari tukuykuna krishkamanta shuklla tukushun. Diospaq churitapish alli riqsishun. Cristo shinallataq imapi mana pandariq tukunqa kamamari wiñashpa alli yuyayuq tukushun. Chaypitaq karinpish ña mana wawakuna shina kashunchu. Pi yachaq tukushkakuna ima shinapish umashpa ima shuktaqta yachachinaman shamuqpipish mana krishunllachu. Ima mana allitapish yachachishpa wayra urmachik shina pandachishanikpipish manataq urmashunchu. Ashtawanpish ñukanchikqa kashkatataq willashka shimikunatami khuyaywan katishun. Chashna katishpami umashina mandaq Cristowan tukuy imapipish wiñashun. Tukuy kriqkunataqa paywan shuklla cuerpo kaqpimari aycha mukukuna alli tingirishka shinata payllataq wiñachishpa katikun. Chashna kashpami tukuy kriqkuna kikin rurana kashkata alli rurashpa khuyaywan wiñashpa mirarikun. Efesios 4:11-16 kama. Mañashpa Dioswan rimay. Pagi mandaq Dios. Cristota katishpa kawsanapika mana sapallachu kani. Apu Jesus, mayqan iglesia pikachun munashkata rikuchiway. Dios solo pagi chay iglesia familiawan ayudashkamanta. Shinallataq ñukawanpish imata chaypi ruranata yachachiway. Mañanimi Apu Jesus paq shutipi chashna kachun. Kutin wacharishpaka Diospaq familiapimi chaskishka kangi. Kishpichishkakuna purami tukungi. Dios mi randirka chinallataq kanmantami shuk precio pagarka Cristo cruzpi wañushpa. Diospaqmi kangi. Shinapish Dios mi shuk iglesia localpi kachun munan. Maypimi shukmanta kay shukmanta ayudanakunchik paqtata wiñanga kama. Cristopaq cuerpoqa mandaq Diospaq shutipimi Diospaq mingashkata ñawpaqman apan hintikunata Diospaqman kutirinapi ayudashpa. Tukuy ayllu llaqtakunapimi yachakuqkunata ruranata charinchik. Kunanqa Jesucristopaq shuk yachakuq katiq kashkamantaqa shuktaqkunatapish Cristota riqsichun krichun shinallataq wiñarishpa katichun ayudankapaqmi kushikushpa tandarinata charini. Kallarishpa tukuy katiq yuykunata uyay. Shuk manaraq shukta riqsishpaqa Diosta mañay. Kikin aqllashka paypaq iglesiaman pushachun. Chay iglesia localpi miembro tukunkapaq tukuyta ruray. Ishki shuk uchilla tandaripi ministeriopi yaykuri tandalla Bibliata yachay tukunkapaq shinallataq shukmanta kay shukmanta Cristoman riqchaq tukunka kama wiñarinapi ayudanakunkapaq. Kimsa tukuy Cristopaq cuerpo iglesiawan hatun tandaripi adoranata alabanata amataq sakinkichu. Chusku Diospaq shimita yachachishkata chinallataq willashkataqa allitaq yuyaywan uyanki. Shuktaqkuna shina Apu Jesusta alli katinata yachay tukunkimi. Pichka Diosta mañay chashnallataq chay iglesiapi kaqkunata tapuy Cristopaq cuerpopi imashina sirvinatapish kunatapish rikuchichun. Kikin Cristopi krishkataqa bautizarishpa rikuchi. Bautizarinapaqqa Jesusmi shuk ejemplota kurka. Cristopaq cuerpo allitaq kawsachunka kikinmi alli purina kanki. Chaymi kanta minishtin shinallataq paykunata minishtinki. Kayshinami Diosqa wiñarichun munarka. Chaymi Diospaq munay shuk iglesiapi kanatami minishtinki. Shinapish ñukanchik krinapaq shinallataq punllanta kawsaypaq Dios pushachunka Bibliata kriqpish yachachikpish shuk iglesiata tari. Misión Chaski uyachirka Samachik shimikuna ashtawan yachangapaqqa correo electrónico misionchaski@gmail.com mankishkay pagillata uyashkamanta.